دم باش خوندەکارین هێژا ئەز مامۆستا حەسەنم ئەمێ ئیرۆ وانەیە شەشەم ji pirtûka zimanê Kurdî refa şeşan bibin. Ji xwe waneya me ya îro jî girêdayî waneya berî wê ye waneya me bi navê Jînameya Feqê Teyran. Jînameya Feqê Teyran me waneya çû de me helbestek ya Feqê Teyran bir me helbestek ya Feqê Teyran bir bi navê Werza Buharê bû. شخوا ما بچکی ام سر وی آخوین سر جیانا وی ام آخوین نهاجی امی وانه ما سر فقیه تیران بخویا دوام بیشین جینامه فقیه تیران توی وقتی کو امی هن آگاهیان لسر جیانا فقیه تیران ناس بکن شخوا ام تا آگاهین زیده نینا لی امی آگاهی خوای وانه دویم دوباره بکن جی و امی بهتر باوای کی برفره سر ناس بکن مگو دوانه چود فقیه تیران یک وجوانی کردی نافداره شخوا او فقیه تیران و ملای جزیری همدمن یعنی هر دو وجوان ده همان دمیده جیانه فقیه تیران لگنده وارزور جدایک بوید سال 1540 نهانده هر وهاجی لگنده هیشته جیانا خوش دستایه او جی سال 1603 و یکی ده مگو دوانه چوی ده جی معانی زمان کو فقیه تیران ناوی محمد جیرد گوتن فقیه تیران هر وهاجیش برکو اول گنده وارزورش دایک بویش خو گنده وارزوری گریدای نفچه مکسیش برویکش جیرد گوتن فقیه مكسي هر وهاجي جيرد قوتن فقيه طيران قال لك نارين سر في ناسنافي وي هي يعني هناك جيت بيجن كو فقيه طيران بزماني طيران دزاني هناك جيت قوتن شبركو برج طيران هز ذكر هنا كان جيت قوتن شبركو فقيه طيران بلستف دقريا وكا طيران بلستف دقريا شبروي كي جيرد قوتن فقيه طيران شخوا قال لك برهمجي فقيه طيران درخستنا امين هاجي امي واني بخوينن خال بخال سرجيانا امي باخبن وامي وان برهمين ويجي ناس بكن ام دس بخوندني بكن برتوكي خوفكن سرو بلا بيست او بينجان برتوكي خوفكن سرو بلا بيستو بينجان امي دس بخوندني بكن جيناميا فقيه طيران فقیه تیران یک جوی جوانین کرد این نافداره دی چرخا شازدان ده جیایه همدمی ملای جزیریه هلبستین وی لسر ولاد پاریزی اوینداری و خوزایی نه همو هلبستین وی بپیوان و قافیه نه ناوی وی محمده مخابن ناوی دایک و باوی وی نهاتیه زانین د سالا 1540 نهان ده لگنده وارزوری یه گریدایی نافچه یا مکسی یا گریدایی وانه جدایک بویه د سالا 1631 ده لگنده هشته یه گریدایی باوریا سرته چویه سر دلوانیا خودی لگنده شانده سیا گریدایی نمرا هاتیه و شارتن فقه خودی سیناس ناوانه فقيه طيران محمي وفقيه مكسي هناك دبيجن كو فقيه طيران بزمان طيران دزاني هناك دبيجن اجبركو جي طيران پر هز ذكر هناك جي دبيجن اجبر بلز ريفا دچو جيرا قوتنا فقيه طيران يعني اف حرسي نارين بون سدما كو جيرت بيجن فقيه طيران فقا خوندنا خوا لدردورا مكسي براني المدرسة مير حسن تمام كريا برهمين وي ين سركا قولي هس بيرش شيخ سنانيان ديوانا فقيه طيران يا بهلبستا اي آف وآف هاتيه دس بيكرن وهر وكيدن اف بهتري خوا لسر جيانا فقيه طيران بو ما خوند ما ديت في فقيه طيران كيجان سالي دا والكدري جدایک وی هر وهاجی لکویدا و کیجان سالی دا جیانا خوش دستایه بر همین وی چنه ناوی وی یس ارکچیه هر وهاجی ناس ناوی وی چنه بهتری خواه یعنی وانا سر جیانا وی داخویش بر وی کیشی وانا یامه بناوی جینامه فقیه طیران دوام بیجین جینامه کسی کی دیواته کو افنویس لسر جیانا وی داخله دما کو جدایک بویا هیا کو جیانا خوش دستایه هر وهاجی برهیان جینا برهم
ام بیژن بو یرین سرکه کو پیره درباس بونه وک وجوان جی برهمین وی هبن تینا زمان ناجی میورن سر واتین پیوان پیوین کو نو مره دوانه را درباس بون امی واتیوان بنویسن پیوا یکم چرخ پیوا یکم چرخ تی واتیا دما کو 100 سال درباست من بیشتر میناک جی سال 1900 دیده حیا سال 2000 لویده که 100 سال درباست بوده اف 100 سال امجرد بیشتر چرخ مادام پیوا چرخ واتیاوی 100 سال دما بیشتر چرخ 16 هان تی واتیا 100 ساله 16 هان مکس شخو اوجی ناوی نافچیه کیه ناوی نافچیه کیه گریدایی وانیه ناوی نافچیه کی گریدایی وانیه نافچیه که لوانیه پیوا مایا سیم مدرسه شخوا اوجی تی واتیا دبستان بتایبتی دبستانا سردما ناوین ام کارن بیجن د سردمی ناوین ده دبستان وک پیف جیرد گوتن مدرسه شخوا پیفا مایا داوی جیرایه تی واتیا چاره دما ام بیجن چاره یعنی چاره سری جه پرزگری که کیره ناجی میورن سر پرسین خوا پرسین کو مرا درباس بون پرسین کو مرا درباس بون دوانه ده امی برسوی وان بنویسن پرسای کم دبیجه چماج هلبستان را دگوتن فقی طیران چماج هلبستان را فقی طیران تی گوتن مدی دوانه ده سه نرین هبون امی وان هر سی نرینان بنویسن وکه برسف شخوا هر سی نرین چه بون هنک دگوتن یعنی هنک دبیجن فقی طیران بزمانی طیران دزانی هنک دبیجن اجبر کوش طیران هست دکر هنک جی دبیجن اجبر کو بلس تفدگریا یعنی جی ریفت شو وکه کود وانه ده نویساندنه سامایا دویم چی دبیجه برهمین هری گرینگ این فقی طیران کی جانن برهمین هری گرینگ فقی طیران کی جانن خود داوی اوانه ده او بناف کربون چی مرا در باس بو قولی هست پیرش مرا چیجی در باس بو شیخ سنانیان هر وهاجی دیوانک بناوی یعنی دیوانک هلبستا ای آب و آب تایم دکارن ناوی هلبستیم بنویسن دیوانا کوب هلبستا ای آب و آب دست پیکریه پرسا داوی چی دبیجی فقی طیران کنگی و لکو دری جدایک بویه فقی طیران کنگی و لکو دری جدایک بویه مدید دست پیکاوانه چیز مردانی بون ل گندی وارزوری
di sala 1549 de ji dayîkbû ye. Najî em ê werin ser rêzmanê wane yê me pirsên xwe bi dawî kirin, niha jî em ê werin ser rêzmanê wane yê. Rêzmanê me jî ceme çi ye? Kitte ye. Dema em bêjin kitte tê çi wateyê? Dema em bêjin me got di zimanê Kurdî de destpêka nivîsê çi ye? Tîpe piştre kitte tê piştî kitteyê peyv tê piştî peyvê hevok dê piştî hevokê jî nivîs tê weke komedî di waneya çûyî de jî gelek cûreyê nivîsê weke hunandî bexşan hene. Niha me tîp birin, me nas kir tîp di zimanê Kurdî de 31 tîp hene, 23 ciwan dengdarin û 8 ciwan jî dengdêrin. Yek bi yek me tîpê xwe nas kirin, niha îca min derbasî kitteyê bibin. Kitte çi ye? Kitte çi ye? Weke pênase em dikarin bêjin, weke pênase ew beşa peyvê ya ku bi yek carî ji devê mirov derdikeve. Çawa yanî ew beşa peyvê ya ku bi yek carî ji devê mirov derdikeve. Em ê peyvekê binivîsin û em ê li ser wê biaxivin. Mînak dema em bêjin peyva ba. Peyva ba. Hal cem ev peyva ba em nikarin wê ji hev dabeş bikin. Çima dema em bêjin ba. Ev peyv hemû yek carî ji devê mirov derdikeve. Em nikarin tîpa ba tenê bêjin û tîpa a çixwe tîpa a tena serê xwe derdikeve ji ber ku yekî dengdêre lê tîpa b tenê dernakeve. Ji ber vê yekê em nikarin tîpa ba dabeş bikin. Lê dema em bêjin agir. Dema em bêjin agir. Niha em dikarin peyva agir bikin du beş. Em bêjin agir. Hat veqetandin. Hat dabeşkirin. Agir. Bu du beş. Bu du beş. Her beşek ji van beşan bi yek carî ji devê mirov derdikeve tê wateyê ku nayê veqetandin. Dema em bêjin a tenê peyvek nayê veqetandin. Dema em bêjin gir. Beşê gir ew jî bi yek carî ji devê mirov derdikeve. Em nikarin wî ji hevdû veqetînin. Yanî dema em bêjin bi yek carî ji devê mirov derdikeve tê wateya ku nayê veqetandin. Nabe di beş. Di xwendinê de nabe di beş. Ev beşa peyvê dema em bala xwe bidînê dema em bêjin agir. Em wê bikin du beş a gir. Li vê de ev beş bi yek carî ji devê mirov derdikeve, ev beşî bi yek carî ji devê mirov derdikeve. Madam ev beş xwe kitteyeke, her wiha ev beşî kitteyeke. Ji xwe mercek din ji bo kitteya heye, merca yekem got divê ku bi yek carî ji devê mirov derkeve, divê ku bi yek carî ji devê mirov derkeve. Merca duyem çi ye? Divê ku tîpeke dengdêr tê de hebe. Divê ku tîpeke dengdêr tê de hebe. Em pê zanin tîpên dengdar tena serê xwe ji devê mirov dernakevin, pêwîstiya wan bi tîpeke dengdêr heye. Ji ber vê yekê merca duyem ji bo kiteyê divê tîpeke dengdêr tê de hebe. Tîpeke dengdêr tê de hebe. Em zanin tîpên dengdêr evin a, e, ê, I, I, U, O. Ev her heşt tîp me got tîpê me yê dengdêrin. Ji bo ku em peyveke xwe li ser kiteyan dabeş bikin, di merci ji me re lazimin, di şert ji me re lazimin divê bên pêk anîn. Merca yekem divê ku kiteya me bi yek carî ji devê mirov derkeve, merca duyem jî divê ku tîpeke dengdêr tê de hebe. Divê ku tîpeke dengdêr tê de hebe. Em mînakek din binivîsin û wê dabeş bikin, dema em dibêjin peyva Kurdistan. Ka em werin
في بيفي الجوري كتيان دابش بكن شخوا كتا بهتري خوا الجوري وجوتني تي خويا كرن دما ام في بيفي دبيجن كتا بخواش مراتي ديار كرن ام بالا خبديني ام بيجن كور ديس تان ام بالا خبديني ام بيجن كور ديس تان الفيدا الجماعة ما اف بيف كر كتا ام ورن سر كتا خو كان بنرن براست يعني دوي هر دو مرجع ما سر بي بيكاني مرجع ما كان نقول دوي كتا بيك جاريش دوي مروف دركب دان بيجن كر بيك جاريش دوي مروف دركب ناي دابش كرن دان بيجن دس او جي عيني تشتل تان عيني تشتل يعني بيك جاريش دوي مروف دركب ناي دابش كرن مرجع كم هات بيكاني مرجع دويم دبيجه دوي كوتي بك دنگ دير دوي كوتي بك دنگ دير دكتاي ذهب جمع في دكي تيبا تيبا كدنج ديره مادام اف كتاي تيبا اوجي تيبا كدنج ديره مادام اوجي كتاي تيبا اوجي تيبا كدنج ديره مادام اف جي كتاي الفيدا حرسي كتاي ما راستن حرسي كتاي ما راستن جبو كتاي عن ام دكارن في بيجن يعني كتا مگو چاوایه بشا پیوی یا کوب یک جاریش دوی مروف درد که هر وهاجی دوی کو هر وهاجی دوی کو تیپه که دنگ دیر تیده هبه نهاجی از جواره چند پیوان بنویسم و هنی السر لنوسا خواه وان لگوری کتی وان دابش بکن پیوین مجی اون دبستان باران بيريفان شوان و مال جمع اف هر بينج بيف هوني وان لنوسا خدا لغوري كتيان دابش بكن في اوايا ام ديكيجن داويا وانا يا خوا سباس جو تماشا كرني بمين دي كيف خوشيله